Ban pengklan Joshua iga National People's Party hacim pengkrea election chain mikman syaka yang dapat hoan ke jelah usna acara pulai National Vice President ke NPP ba Presiden Tonsong badiru sembut menteri rang ba ke jelah meklea hak khatar trek yang acara puar ula priang sobha ki nongelam na giwei sengsan partai ki bonia so ba ke parti hak cingelang hanupo ki nongelam bagi khot sengsan partai ki bon pinia so ke NPP ki dei na kunhun BJP Congress ba UDP ki nongelam ba khmat ki bon pinia so LDH ke NPP ki kentop yu ba plilak tu so Presiden Borim Kenung Poplok Congress Committee ya dalang makdo Working President uba Phis Narlong Presiden ke Yudweng UDP lembat kinong kersan Ngalade barangdon na Congress ke Posnel Management Habadon kam mali gendo ya ke Presiden ke Bahendu jom ke Parti Congress Hablek sa alfa hadari si kayo Teng-teng asak nung bilong Melayu Presiden kata Iko lipang ngongko ke maplen mengampak ikendu di madam bagi kendu di madam sedia kami mampur nyau berarti nah ompo mesin ke parti beratu balik teng-teng pada emak bagi kendu awam pai kali kelin mahalapan nah kerennya kisah dan mereka ke National Party Joni ke NPP dengan syukur bayari hidon kam sipit-sipit tu wan sekepil air dulu hidon kam yu National President sipit air dulu hidon kam yu Pak Presiden sipit air dulu si tengah itu biar banyak benda kita tahu dengan syukur bagi parti BJP itu kalau kita ambil dan kita dalam dengan mesjid ada lebu apa yang dari sekali kira itu enam minimum sanksi yang tak ada di desa sanksi dari minimum lebih tapi baik bang manusia lah koi salah apa hendak lebih kan dan nak kita tahu nak orang lebih yang mentai Indon dah kawin patu-patu. Hamil kaya, lade betang NPP. Ndai maga keren rosorong banga abang NPP. Henry wajib tik lima bilang yang kisi siapa. Dei tanggung kami parti NPP. Wah, banyak kenduk yang kita ke hai paman. Ha kanu ban kopor milah kami kenduk. Dah kisi stu jenggut. Nang bayang katay kayo mulong, kapag idon jimot kalomba, ngin penpi tenap. Ngin sna daga shopping mall ko bahe. Nang taru ngin sna kidukan, katung ki standard jom ki way pak kiri, syaba jom dari India. Kiba beli kiba syong Ramadan, kiba beli kiba syong footpath. Ndon jaka kababit kababiak. Kata ketika pelan jom ini surga. Bagin tau ya katay. Kajaka kum kajaka kabakin syong gitu kibapli kiba inja lemba itu idukan lemba jingde joki ba isyong hanala isyong hakutpa isyong hakompaun lani haberndayeng ri kata ketika pelan jongi nakalian itu surkar bangi kwa balle habang kwa balle kata mdei ban mentoy prostun mdei ban mentoy utaw pasokun Negalong ban mentoy ke pateng jongi pateng lapat